Кырым татарлары Ноғайлар деген субэтник группасына кере. Эсасин олар Кырымның шымалине кеткен истиқаметі яшамақталар. Земаневи ерлерге сасланажақ олсақ, бұл Николаевка ве Кефеден башлай. Шу сырада Кирич ярамадасы ве Кырымның харби бөлігіне де кермекті. Чөл. Кырым ярым адасының 4-те уч мейданını каплап ала. Чөлні Женюби ялы бөлгелерінден Кырымдағылары айыра. Кырымның чөл бөлгесі уч қысымға бөліне. Орта, Гарби ве Шымали шарқи. Чөлнің континенталь иклимі yüksek атмосфер басымының Орта Асия тесірі алтына туше. Бұ себептен таби суваруф мында сық раст келмей. Кырым чөллері эксиретнен чамурлы ве тузлақ земинге сайыптыр. Бұ регионда сияси, тарихи, мемори, хожалық ве алыш-веріш меркезлері Кезлев, Жанкой, Кефе, Арабат, Перекоп ведігерлері мейданға келді. Чөл регионына кележек олсақ, мында чешіт түрлі деверлерде кемерейлер олған автохтонлар, чешіт қабиле бірлешмелері яшаған. Олар сырасында скитлер, сарматлар, гунлар, булғарлар, хазарлар, печенеклер, қыпчақ ве мағоллар. Векенеде хатырлатмақ керек ке, бұл кібі малюматлар бірлештірілгендір. Ве Кырымда Кырым татарлар сүргін етілмезден евел, ярым аданын әр бір кой ве қасабанын озыне хас хусусиетлері бар еді. Она эсасланарақ мында да насыл автохтон қабилелер чоқ олғаныны белгілемек мүмкін еді. Малюм олғаны кебі чөл тарап сікінлерінің этногенезінде қыпчақлар ве урдучылар иштирак етті. Бұл регионның шевесіне, мадди, медениетіне ве ноғайларының генотипіне де тесер етті. Олар Авропалы чизгилерге сайып олмақнен берабер 10% монголу чизгилеріні ташымақта. Ноғайларның швесі түрк тілерінің қыпчақ группасына кіре ве уч эсас лехчеге бөліне. Тарханкут Кезлев, яни Гарби лехче, Орқапыт Жанкой, яни Шымали лехче ве Керіч, яни Шарқи лехче. 19 асырның алемі ве этнографы Гюстав Радде ноғайларны тасверлегені вақыт дейке, олар да моғол чешітлігіні сақламақталар. Гюстав Радденің язғанына көре, ноғайлар yüksek бойлы дегел ве сырты біраз қамбырайғандыр. Оларның тені ве юзу да чоқ сары реңкні хатырлата. Көзлері қара, бұрынлары күчук ве эксириетнен юзге япышықтыр. Сачлары қара, сақаллары есе эксириетнен гурдегил. Кезлев регионында яшаған Кырым ноғайлары сырасында ачық сач ренкле ве uzun көз кесімі олғанларны раст кетірмекте мүмкін. 18 асырда Кырымны зиярет еткен Исвеч тарихчысы Иоганн Тунманның айтқанына көре, ноғай татарлары пек намуслы, мираметле ве мусаферчендір. Евді, әдетлерді, алышқанлықларда, тил ве динді олар дигер татарларға пек ошай. Олар Девлет шурасы диванға керген бей ве мұрзаларына итаат еті. Малюм олғаны кебі Кырым ярым адасындан ғайры Кырым ханлығы теркебіне қытада олған топрақлар, хусусан Шарқи Ноғай, Эдисан, Буджақ ве Кубань кіреділер. 1768-1770 сенелері Кырым ханлығыны Алман сияхатчысы Эрнст Клейман зиярет еткен еді. Оның малюматларына көре Шарқи Ноғайда, яны Орқапыдан сон келген топрақларда тахминен 500 миллион ноғай айлелері яшағанлар. Ноғайлар Кырым ханлығында айры бір рөлні ойнайды, хусусан арбийішті. Олар хан ордусының илк сыраларында болынып, мүккемел әскерлер олған. Ама мында қайт етмеліке, тарихи бойынша Кырым ханлығы дайми ордуға сайыпды келеді. Ноғайлар еш бір вақыт қазармаларда яшамаған. Мында апалчын сеферберлік çalışайды. Герайлар бір қач күн içinde 10 binlerce asker топлай білейді. Бұл пек мантықлы еді.
Böylelikle ordu tutulmasına devlet hazinesinden para masraf etmek gerekmedi. Саяхатчылар өзінің Татарияны tasvirlegenlerinde çöl noğaylары ақында bu insanların күлер yüzlü, musafirçen ve gayet cesur askerler olğanını qayd etediler. Arbi seferler vaqtında noğaylar en cesur ve cesaretli askerler olğan. Oklardan gayrı olar çok kabiliyetli bir şekilde kılıç ve uzun oklar kullangan ediler. Olar sunğu, hançer ve tere iplerinin teminleyne eken. Noğaylarının tek az bir kısmı nariye silasını taşıgan. Çölde her bir Kırım Tatarı asker edi. Balalıktan olarını ordu borcuna hazırla ediler. Mühim olğan şey terbiyelik ve beden hazırlığı edi. Ve elbette ki askerlerinin hazırlığında kadimi arbi sanat, Kara Kaplan büyük rolünü oynaydı. Bu sanatının esas temelleri sırasında özünde eminlik, hareketlerinde eminlik, cesurluk, taraflama, destek, ölümge nefret gibi zeminler mevcut. Diğer sözlerle anlatacak olsak, hanlıqның aman eposu erkek kısmı mükemmel sport şekline sahip edilir ve haqiqiy arbi ruhunu taşıganlar. Sefer vakti yakınlaşkanının eposu erkekler bir arada toplaşıp, komandanın emrinin arbi seferge çıxa ediler. Barışık vaktında ise olar özünün esas vazifeleri ve işleri oyulgan hayvancılık ve toprak asravcılıkla uğraşkanlar. Noğay çöllerinde atlarının farklı cinsi çıkartılgan idi. Bu atlar tarpan dep adlandırılgan. Bazı malumatlara göre bu atlar efsanevi skit tabunlarından çıkkan. Ne olsa da aynen bu atlar hakkında episi seyahatçılar tarif eteydi. En birinci böyle hatırlavlardan biri 1574 senesi yazılgan edi. Onlar hakkında Polonyalı tarihçi Yan Krasininski yazdı. Bu kiyik hayvanlarının özüne has hususiyetleri mevcut edi. Olar doğganda endi farklı kırmızı ten renkinin doğğa ekenler. Bu renk yıllar geçtikçe değişip sıçanның kul renkine çeviriledi. Ama kuyruk ve ayatının yalını kara tüste olup kala eken. Bu atlar özünün kuç ve kuvvetinin dayanıvının farklana edi. Bu atını tutmak ya da kolga alıştırmak aman imkansız eken. Bu özgün at cinsi Kırım Hanlığında keşf etilgen ve 15. asırda mahsus arbi seferler için işlep çıkarılgan edi. Bu atlar hanның şahsi mülkü sayılgan. Hanlarının at tabunlarını Asraf Arabat belinde yetiştirilgen. Bu cins dilberlikten farklanaydı. Kırım'ın at çobanları atının temiz olması için erdem çaba sarf eteydi. Elbette ki hanın at ahırlarında diğer atlarda var idi. Ekseriyetten Arap atları bile olgan, ama bakmadığında en kıymetlisi olgan. Noğaylarının at zavodları olmaganına, tabunlar boş olganına bakmadan, bu at cinsini devletten dış yerlerge satmağa yasak edi. Diğer hayvanlarga gelecek olsak, koyunlar noğaylar için ayrı bir emiyetini taşıp vazgeçilmez edi. Koy, penir için süt, urba tıkılması için yün ve elbette ki et beredi. Malıç dep adlandırılgan çölünün koy terisi tek Kerich yarım adasında ve Tarhankut bölgesinde yetiştirilген. Bu koylarının terileri en pahalı olganlar sırasında edi. Seyahatçılarının aytkanına göre haqiqiy kezlev koy terisi tokungan vakit ipek ya da atlasını hatırlatmak gerek edi. Ne yazık ki Malıç da 19. asırның sonlarında joyulmağa başladı. İkinci cins çontuk dep adlandırılgan. Bu koy pek etli ve yağlı eken. Onun çekisi tahminen 70 kilogramını teşkil etken.
bu çekinin yarısından çokusu kurduk yağı edi. Bu koyun cinsinin nazik ve yumşak eti bütün Kırım Hanlığında pek meşhur olgan. Men Biyana, Nohaylar ile programımız da bitmedi. Ve diğer kısımda devam edeceğimiz. Görüşkence.